न्यमी पासपी पंडित हेम राज शाक्य चुयाटको सुकुण्ड नाङ्गु चुसु बना न्यमी पिनसँग मेघ्न चुसु नियन्त्र इच्छा व्यक्त ना डिग्ने ठाउँ वहे नेपाल संस्कृति मूलक नाङ्गु सप्ती चोङ्गु यो नाङ्गु चुसु बन्टेना यो दालके कप ठाट कातुलिगु छौ प्रकारले जाब ख नापा ट्वाटले गाँगमे छेका छेका मिस्टेस ठोय यने टुकिटुली कपडा फिनी नापा बर्खा बनी जी ढुङ्गाना टान या डेन्मु फ्या चुनिबले ल्यास्ट छेन पियाउ या फले फलचा चुना टुकिटुला चुनि ताई मास्टर हेमलाल जोशी सदाशिव नाङ्गो प्याक्ने जुजु महेन्द्र मल्य ल्यास यमका सदाशिव चाने चाने अठे टुकिटुला चुनि पिन ल्यास्टेटा ख्याल चौवनीको खचोया टाउडो बुन्टेनेको चोसी न ठजाउ खचोया टाउडो नापा थो चोसी युने चंगो कला पक्ष हो दर्शन पक्ष न बालको कुला टाउडो आ न्यानादिसम पंडित हेमराज शाक्य नेपाल संस्कृति मूलका नाङ्गो सप्ती चंगो चोसु सांस्कृतिक चोसु य चोसु ठुक्टङ न्याई व्यञ्जन वर्ण या दशमाक्षर ख यो डा व नेपाल भाषा कथ ठो अर्थ बुझे जुके ठाजे ठाट मागो टुकुटुलेगो गुगो साधन विशेष ख उग जाबय त यो राई नेपाल देश निम्ति गुगु ठो यो सर्वप्रथम निर्माण याना ठोकम कलाकार ठुजाको अद्भुत कल्पना आभ्यन्तर प्रेरणाद्वारा अभिव्यक्त नाटिटौ टुकी गनकी सु विदेशीको साहित्य मुयाको केवल कृषि प्रधानको वन जङ्गल चाहिएको प्राकृतिक सुन्दरको सभ्य सांस्कृतिक कला कौशल जयाचंगो गुरु मञ्जुश्री कृति नेपाल देश उपलब्ध जयाचंगो सिंह प अले न पौ ठो पेटा मिलेना ढेका टगो वस ठाट मागो जाब मध्ये छौ मुख्य जाब ख गो जाबले ठौया स्वदेशीको मौलिकता हो अस्तित्व छाप अंकित जुयाचंगो खण्डो थुकी सु विदेशको अनुकरण डेगा टौ खनिमरो खासना छि पूर्वाचारी पिनिको ठौगे पगो चरखा यन्त्र प्रस्तुत नाटि टौ खण्डो ठया यते सर्वप्रथम पेको लागो सिटका छौदै उकी डपिलाक थुकी ठुजेको भापूर्ण सांकेतिक चिन्ह छौ अंकित नाटौडो थो विश्व सचराचर जगते स्थितिकर्ता रजो गुण्य महान प्रतीक माया प्रतिमूर्ति अनन्त जलसैन नारायण रूप कियाटौ खण्डो ठया यो टकाई जोपाके गोलसदेवको आशिनी पोडे ठुकी गंगा जमुना अर्थात लक्ष्मी सरस्वती मूर्ति कियाटौ खण्डो स्थितिकर्ता विष्णु शक्ति स्वरूप श्री सम्पत्ति व शास्त्र विद्या समुदायद्वारा सांसारिक व्यवस्था मिले ज्याचुन रहेको स्पष्ट भाव झल्केजु तय आशी निपोइ बिचे गोलोसिते ओके ठुकिचावो ओकिचावो याना जम्मा छिनखुको सिचुको ताना ओके दिउने नागबेल थे पोटी हिना टौडो ठुकी त भम्बडाई एवं रे ठय गोलोसिया न्योन पाके यको फाटे टगो यो खटे नागपास लसी वेगा टौ खण्डो ओके यो टकाई ख पाके सोपो सिपो अलग अलग तया ससुसितेको संगे यानातल ठोक सुंगो विशाल पहाड ओडियाचल अस्ताचल सुमेरिय छि ठुकी दिने अर्ध वृत्ताकृति टोलन हे जाउ सिपो ट्यातल ठुकी दिन रात्रि साक्षी स्वरूप चन्द्र सूर्य चिन्ह अंकित ज्यातन ठय ससुसियल युनि पाके नेपो फा निपाटया नोटुच दुछेउ गना टाउटो अले ठय नोटु य ल्युनि न्योनि पाके लिचकी योचके तयाटै एवं क्रम यो टकाई पेकोनेसँग पेम सिंहटिया पेङ्गो दिशापेके वन जङ्गल समुद्र प्रतीक किया भुट्ट फरेना टौ खण्डो थुके झिन्खुको अंग सहित गुली सोर्स कला पूर्णको टासा अत्युक्ति जिमो हो फय ये त झिगो व्यवहार गुजाउ रूपमा ज्याबिया वइचंगो खण्डो ढाके ग्रस्त जीवने चुना छिस धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष सार्ने निम्ति से पेङ्गो लाख योनि मध्ये उत्तम मानव जाति केवल पशु पंछी थे नेगो टोनीगो बास्तान जक देव मगा चतु वर्ग सारना युक्त जीव हेकिमा शीतोष्ण तापमा बजाइना लासरमा टोफी त आपसेको वस्त्र निर्माणना ठमा वस्त्र पुना थे कर्पिन्तन फुङ्किमा गुके जालकया पारिवारिक जीवन नीति धर्मानुकूल व्यवहार हञ्चनीय नाथुन फय आर्स अपनेयना नेवा समाज जुन जुने खासना मिसतेसना ठाजा लाजे थाना आफ्नो सुख दुःख अनुभव याना नीति धर्मानुसार ठगु जीवन व्यतीत खण्डो खासना एक तन्त्री हुकुम शासन अन्त जुइन य 100% ने गुगो ठाजा मिस्तेगो अधिकारी दुनिया सुलाचंगो खण्डो खजा विशाल गणतन्त्र भारतीय शान्ति दूत महात्मा गान्धी सिद्धान्त अनुसरण नेपाली ड्वाचामा ललितपुरीय नागरिक श्री तुलसीमेरजी यले मंगल बजारे दिगुतले मन्दिर नास चुके चन्द्रकाम धेनु चरक प्रचारक मागुठी नामक छौ संस्था वेक्ल विक्रम सम्वत 1983 साल अक्षय तृतीय खुन स्थापना याना दिल थय संस्थे उद्देश्य कट बेकारी समस्या समाधान निम्ति ठाठसे चोपी जाचु मलापी बाल वृद्ध एवं अनाथ मिजो टेटन ठाजे थाकेको कार्य प्रचार ना हौ खण्डो
ठोया यन हिने जग मुख बनी पाके लाछि ननि ल्याब आदि कोशी चुना यो छ निजना ठोच ठोच मना शान्त रश्मि त्यो मिला जहाँ छिना तिमीले मचा ल्यासे बुरी पिन्छ वस्त्र कला उन्नति लागि यानी उखे आर्थिक जीवन सुधार या पाके ध्यान आकर्षित यासे साथे माइपु छेल्ट आलस्य शत्रु विसिकित छेट ब्याचुली मालश्री तनाश्री टुका जाय एवं सिना जाओ वली आदि सुन्दर मरुर लचे लोकगीत उमयो निचना चुमेजु विविध शान्ति वीर हास्य तथा विरहने आदि मिटा हाला याचनी गुगो सुन्दर शब्द लचे ल्याम्पी भाजबिन उगो ठासे उपस्थित जिटुंकी अले पारस्परिक प्रेम रस रंग मजाका भाव पिजेका वस्त्रकला उन्नत विषय चर्चा जुजु स्त्री जनपिनुको मधुर स्वर मिहा टुयो मिलाइता आशा आशिताटा ठठगु ज्या प्रभाव ज्या वनातनी मानव ओगो ठासे गुलसिया यो नेचिका टुकटुया चुनी गुलसिया फेलो नेचिका काकोल नाच्ने गुलसिया कास्वा नाच्ने गुलसिया कपी तुला नाच्ने कपा फेना चुनी तुझा दृश्य खनिउले छौ प्रकारमा वस्त्र निर्माण या प्रदर्शन थे आवास चल्के जुया नेवानी टेगो उन्नतशील विकास या साथ साथे लोकगीत यागो गुंजाइश यके याना छौ किसिम प्रति सुख अनुभव थे जुया चुनी ठटी मे हालाचंग स नेनातनिबले गुब्ले गुब्ले यको परिभाषा ठीक रूपे मिले जुयाचंगो भावुक गीत उच्चारण नेनाचंग थे स टाडे गुगल लोकगीत उदाहरण लागि थन छटवाच पाठक वर्ग पिनि हने प्रस्तुत यान होतल कपा फिने यच माल काच चबुट नटुको पमरस हुनी नियो पमरा देश फिरे या हुने नियो पमरा बालक स मामा बबु मिले बिया छोट दखलख ध्वनि मरो पुरुष न वाट तव गाजल डाइटका ठोसीमा कोसो चोना मजालपा ठोसीमा न लाई मटाया ठोगो यत संगीत पाकिजको सम्बन्ध सकाचंग मुखी झिगो देश निम्ति आफ्ना उपयोगी सिद्ध जुयाचंग प्रमाण खण्डो सर्वप्रथम नेपालवासी जनता पिनको लागि चिको तानो एके सुरक्षित याना लाजे चिन्ह टोफी त मरेक मगाको कपठाट परम सहयोगी मित्र स्वरूप ज्याबियाउ याचुन ठो जनता व देश सेवा चिन्ह ख दोस्रो ठग मात्र जन्मभूमि नेपाल देशे उत्पादन जुयाचंगो सर सामग्री याके आविष्कार जुगु चरखा यन्त्र प्रयोग याको अभ्यास जुगने आलस्य शत्रु व उन्नतशील विदेशीय चाल चक्र याके मुक्त जुया शारीरिक व्यायाम निरन्तर लगे जुगने स्वास्थ्य लाभ जी तेस्रो विगत 90 साल या महाभूकम्प हटकन ठुगो यो त ग्रामपट्टि ट्वापट्टि एवं नेवामी पिनको छे चुना देशो नट प्रेम दसु किना वैचोङले फलस्वरूप स्वदेशी धन सम्पत्ति न सुरक्षित जु खण्डो जिगो राष्ट्रिय चरखा यो केवल मित्र राष्ट्र पिन्थे औद्योगिक दृष्टिकोण तेबकमे याजको भावी मौजुसे दूरदर्शी छेपुरका पिन्छ इहत्र व परत्र निगो गति न सुधार जिगो किसिम यो या आकार प्रकार व यो या छौ अंग प्रत्यंग नामाकरण समेत परमार्थ तत्व ज्ञाने मिले जीको शुभ लक्षण सुसम्पन्न जीको निर्माण या नाटकल गुकी क्यों देशे निम्ति सेवा आत्मार्थे मेवा तथा परमार्थे लागि तेव ब्याव्याचौं ख छौ प्रकारमा विचारना स्वतन्त्रता कलापूर्ण प्राचीन संस्कृति ज्यान ठगु जीवनीय पालन पोषण निम्ति अभिन्न अंग ज्याचौं दो टाटे टामाल दास ठोय यत मेगो अर्थ सुसंस्कृत उच्च कोटि सबिताई शिखरे ठिन्टुङगो पि नेवाटेगो जनजीवनीय प्रमाण ख साक्षी ख उपमाई लागि जिज्ञासु प्रेमी सजन पाठक वर्ग पिनको समस्या यो या विशुद्धिवाद यानी आदर्श गुण वर्णन संक्षिप्त रूपमा प्रस्तुत याना चुनाकी ठो यो या सर सामग्री नामार्थे विचारणा सोटासा संसार चक्र काल चक्र अर्थात् स्वभाव धर्म स्पष्ट रूपमा बुझेदी गुगो नेपालीको यो उके सांसारिक परिस्थिति यो घट्ने केनाटौ खण्डो गुगो ठटिडो यो यनिगो गन यनिगो ठया जन्म मरण या भाव चक्र यनिगो गो ख उके टटाइ यो भम्म चा हुइकी सुचा हुइकीको चित्त विज्ञान झिन्कुको विज्ञान या भ्रमर मायाका माया या का अर्थात माया रूपी सूत्र संसार सर गति चक्र भ्रमण याकाटल गुगो समय माया सूत्र चौवी उगो समय माया बार संसार चक्र मुक्त जी कतु कर्म तुलावनीको कर्म रूपी शुभाशुभ फल सुख दुःख चक्र चाविकीको यङ्कीको नतु नोठे छागो न्याब्ले बलवान जुसा माया बस संसारे चाविकीको शक्ति समर्थ दैचोङ माया सूत्र ख येको सुयेको संसार अज्ञान क्लेश रूपी माया सुन्दर मूर्ति टाठे माया स्त्री जातीय के विशेषतान दुगले गुगो यो हिकेको अधिकार मिस त्यसमा प्राप्त याना कया चोङडो यागो कथा पुराण आदि जातका बडाने सोतासा
प्राय माया रूप मिस्टेस है अपो तपस्य भङ्गे नाचुङ खण्डो अटयब अंश स्पर्श या ढुनकी छिट न्याब्ल्या हेकाटै कपी माया रूप स्त्री जातीय के सांसारिक जीवने प्रिया प्रिय कारण आफ्नो कल्पना जाल रचयागले विचित्र कर्म रूपी विचारोपन जुल हेकुफा गन्तक काम वासना लालसा ज्याचो पे काम ढाटो निवासी समस्त प्राण पे काम भवय प्रतीक योनि आकार त्रिकोणाकृति चिन्ह अंकित ज्याचो ठोय हेकुफाले जग आश्रय ज्या बारम्बार जन्म मरण चक्र हेका भुलेना टबी ससुसी तुझको सांसारिक स्वभाव धर्म प्रतिपादन याना सिका सेका माया सूत्र अलिप्त जुया अर्थात् मायाबार संसार चक्र मुक्त जुया चुङो बोर जुया सोसियो ढाका अलुक जुया चुङो ससुसिया भावार्थ ख वास्तविक माया जाल भवचक्र सुबि मुक्त जीव सर्वज्ञ बुद्ध या उपदेश ख यो ख्वा ठुकी गन नाग पासे चिंडो गन किसिया ख्वापा अंकित नाटल ठो यो ढैगे संसारीय प्रतिनिधित्व माने नाटक प्रमाण खण्डो अले ठो यो या ख्वाटैगे संसारीय ख्वाटैगो अर्थ सम्झे जीमा नाग ढैमे जल स्तर एवं आकाश चर स्वरूप माये जाल स्वरूप फेना फिन ठाकु टरु गठ गु गठ फिन फर्की संसार रूपी बन्धन मुक्त जुमठाई गन यो ख्वाटे किसिया ख्वाटे आटो खण्डो मतलब विघ्न राजा ठगु पाखे बसेटे त सालाकाई गुठैगो तुजाको महत्वपूर्णको लक्षण संयुक्तको अनेक रहस्य सुलाचोङो अनुपम सुन्दर भावना अलङ्कृत गो जनजीवनीय अभिन्न अङ्गठे ज्याचोङो गो जाबैट गुमख कलाकार अथवा साहित्यकार यथा यज्ञ प्रमाण मिले जीक व्यञ्जन वर्ण या दशमा छेरी यो ढैगो एकाक्षरी शब्द प्रयोग नाट्ल तो यो ढैगो नाम यथावादी तथाकारी सिद्ध जो कारण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध डार्काचार्य विश्वामित्री न्यने स्वर व्यञ्जनीय अर्थ ललित विस्तरे थटे उल्लेख नाटक यो कार ज्ञान खर्गेन प्रहान चित्त सुदय चित्ते चंगो अज्ञान क्लेष्ट योकार रूपे ज्ञान खर्ग प्रहार याना चित्त शुद्ध या सेकित ठाठे ठुगो यो या रहस्य व मर्म ठिका विवेकशील पाठक पिन्छ समुचित कटर यासे सुरक्षित याइदेको आशा दु खजा ठुकेको स्वागत सत्कार बेला बक्टे ठाठ से जुया चंगो नेवा संस्कृति परम्परागत म्यामस्त पेन बिबले गु कोस विगो अध्यापी प्रचलन जुयाचन तर गुब्लेन से थोप्रटा चले जुल ठुकेको निश्चित तिथिमिति उल्लेख जुयाचंगो खनि मोर्ने अर्जुसा जनश्रुति आधार अथवा जनवादी महान चीन देश इतिहास टापु गठ लिचिबे कालीन 6औं शताब्दी बाके प्रतापी राजा अंशवर्मय सुपुत्री भृकुटी तार्या लासे देश या जुजो संचङ गोम्प नप सुविभाजल उबले भृकुटी तारे साथे बौद्ध मूर्ति मैत्रेय अक्षोभ्य आर्य तारे एवं भैषज्य रात तथागतीय कोशय रूपे बिया हल्टका उल्लेख जुया चंगो सायद उबले ठो योन कोशय रूपे बिया छोल्जी थय परम्परागत जीको व्यवहार म्यामस्त पेन बिबले मेमेको कोसै नाप बिया छेउ खण्डो अके मिसटेको जनजीवन नाप यकोण सम्बन्ध दया छन अझ मिसटेसँग ठुकिएको क्रियाकर्म गुण गुब्ले लोमके फैम हो मचा ल्यासे बुढी टक ठैगे सहारा ठगो जीवन यापन याना चुङ खण्डो ताठेला थुम मिसा देहान्त जुसान परत्रे थय यो चलेना सम्यका जीवन रूप यथा सुख थे कर्तव्यशील या स्वर्गे वनाना गुगो दिव्य सन्देश अंकित गो रत्नको चरख चलेया डेमटेको भविष्यको प्रतिज्ञा याना परत्रय लागि समोठे पापा दिव्यगत आत्मा प्रति शान्ति कामना यासे डेगले शिवे टाना वइचमुन ठासे ठासे प्रमाणित खण्डो ठठे गुना वैद वैब्लेन बौद्ध कला प्रदर्शनी चले कलात्मक चरखा यन्त्र भया केनाटौ खण्डो ठुक येटे टाठे विवेक दृष्टि सोटास अझ थाफकी नीति शतक सिंगार शतक एवं वैरागी शतकको समेत भावना अंकित जुयाचंग खण्डो नीति शतके चुना सोपर हिटिया लागि देशोन्नति विकास निम्ति सम्यक आजीविका पूर्वक आर्थिक स्तर वृद्धि यागो सार्न जुयान ठगो देशको आत्मगौरव यागो सत्यम शिवम सुन्दरम तैठे साहित्य संगीत कला क्षेत्र न भाकयाचंग खण्डो साहित्यकार गुगो योगको अंग प्रत्यंग समृद्धि व निर्वृत्ति पाखे मिले जिक नामाकरण याना बिल एवं रिटङ गन गन युवक युवती पिचना लोकगीत व नृत्य जिठान ठय यो यत निचका संगीत भाव पिजयका श्रृंगार पाखे भाग गया तुनी साथे कलाको क्षेत्र जा ठो यो छगले सुन्दर कलाकृति भरे ज्या चंगो ठामल फटे वैराग्य शतकको पक्ष सोटासा न धर्मात्मा साधु सन्त पिन्छ संसार त तुलना नाटको गुगो ज्ञान मार्ग ख उगो रहस्य चुएको वर्णनद्वारा स्पष्ट भाव झल्के जुकी माया या विचित्र लीला ज्याचंगो नृत्य मण्डप यानी जीवन डबु
तुझको महत्त्वपूर्ण कलाकृति भरेज्याजंग सूत्र जाल रचेना वस्त्रकला निर्माण याटा जगा आवश्यक मुखी मरेको मगाव योको चर्चा गुण वर्णन प्रतिपादन याना प्राय नेवामी पिन छकपट्टि दैने छ छ दहा चुनी तर ठ यो सोंगो प्रकार डेकाटो खण्डो उत्तम मध्यम अटम उत्तम यन्टे परीक्षण वर्णित अनुसार व्याक्क भावना संगीतना सुन्दर कलात्मक ढङ्ग डेकाटे अथे मध्यमगुले सामान्य बुटकिया डेकी साथे अडमगुले जग भावना व कला छकेतया खाली या आकार प्रकार जग मिलेना जाकागु लागि भाबिल याना डेकाटो हुन उल्थुली मोरो तुजग यो डेकेको अलग जास यानी कलाकार रे उठा ललितपुरे छौ अलगै ट्वाहा दुटासा छुमपा गोगो ठा मंगल बजारमा पुरो पाके लुहिटे वनिको लय ख पाके कुटी सोगुला वना चपो गने डे ठासे वनिको टाहा गली ज्याच्न नाबान छे थन्चो पे कास्तकार बाराइतेस यो जको डेकेको ठा ज्या निम्ति गोगो टाहा गली त यो गए बाहा अर्थात यंगो बाहा गली तैको नाम प्रसिद्ध जुल नेपाल सुबिकाट जात्रा बुंगम लोकेश्वर अर्थात मच्छेन्द्रनाथ या रोड डेकेको विशेष अधिकार न परम्परागत ठुमटहा ब्यावी चंग खण्डो खजा ठुगु यो डेकेको निर्माण कला ठन्चुकमे बुरा पाकटाउ टाफु कटन ठट्न टाफु दुकी जेको वास्तुकला निर्माण विधि अनुसार देव प्रासाद अथवा गृह निर्माण याबले ठाठसेको सिया सर सामग्री डेकेट मनुष्य जात थे सियागुन विभिन्न जात ठाठसे प्रयोग याना वइचंग खण्डो अथे ठुगु यो डेकले छौ छौ सहाया प्रटक सिया जात या यो तयार जुई ठटियाना डेकेले ठुकी छौ ठौया विशेषता हो प्रभाव दैचंग टार्न दो गठे नेपाली बोर्ड जातका उल्लेख ज्याचंग दुकी सुप्रिय साठ बाहु रत्नाकर व्यापार वन्ट रत्नाकर समुद्र पार याट जहाज स्वरूप डोंग डेकोबले सुप्रिय साठ बाहुको ठगु विलक्षण बुद्धि अनुसार जम्मा खुइपेटाजी सियाको सर सामग्री यान्त्रिक पूर्वक मिलेना तयार जुगो स्वयं सञ्चालित अद्भुत चमत्कार दुगो डोंगा चोना वनि मात्र हे अति भीषण विशाल महासागर पारना निर्देश थासे ठंक वन्टैको वर्णन दो गुगो प्लागो योटे झिन्खुको अंग मिलेना डेकाटो खण्डो गुगो ठठिडो यो ट्वाक पलिफ बौवासी गलसी यो ख्वा भम्ब ससुसी न्यप नटु माका यो चिखी लिचकी यो चकी यको पुआव आसी अले खय योको साहित्यका ठाना तैतको खासना नेवामी मिश्लेषण विभिन्न समयले विभिन्न प्रकारले कापा थाना वइचंगो जाट जातीय नेपाल भाषा चले जुगो छु प्रकारले कापा नाम ठटिक गुरुमन्द न्याक बेचिस हिलेगो मलेगो माठ पुटो खारी कोरा निबाक ककिचा पक मुचु पलेफ नाग बिना टिगली डाँची सल्को खाफ टठ लागो पुटुगो न्यानाल जिटु एवं कोखागा आदि कापट जनसमक्ष प्रस्तुत जना वइचंगुजुल खेरे खठोखकी तुजको प्रकार नेपाल देश निम्ति वस्त्रकला उन्नति याट अतीत काल निस्य वर्तमान काल तक अखण्ड सेवा जना वइचंग गुगो कलापूर्ण प्रथम श्रेणीको सुन्दर चरखा यन्त्र ठौ प्राय लुप्त थे जिडुल उजागे कलापूर्ण यो छ झट्ट दर्शन यामाल तासा ठट पारिवारिक विषय सुरक्षित मुजिडुल ओके ठुके मातुमामा अनुसन्धान याउन तासा लुइके ठाकुइ ढंगुल तुजको प्रकार यो ठौकने टस्क पुनागो महत्वपूर्णको किरो सामान अप्राप्य मूल्य थे जिडुल टाठे टामल तासा उजो कारण यो ठौ नेपाल आदिवासी तका अभिमान साथ गौरव याना चोपे पुनापि नेवाटेको छेछेउना सोवन तासा 7 सहस्र मूल्य बिदासा किनफुगु अवस्था मरे अंगुल छिद नि र स्वीडन यो नि छजको अनुपम कलाकृति भरेजाचो यो त महारत्न मालथे माटुमामा ठगो प्राचीन सभ्य संस्कृति महत्व बारे अज्ञानी कारण याना आर्थिक प्रलोभन धमाधम विदेशे पेनो ब्याछ्या चोङली ठौ छिट दर्शन दुर्लभ जुवन छजको यो त सर्वटा शून्य जुल्टैको अर्थ मुखी निनेसे नौठे ज्याउन छठानिटा प्रतियोगिता रूपे अथवा सुरक्षित लागि ढाला यानी आरसे लागि ढाला राष्ट्रिय संग्रहालय तथा राष्ट्रिय काष्ठकला संग्रहालय छ बयाटगुडो अझ थुकै महत्व महसुस यासे श्री 5 सरकार पुरातत्व विभाग विक्रम सम्वत 2024 साल फ्रान्स आदि जर्मन देशे नेपाली कला प्रदर्शन जुब्ले उचित सम्मान यासे केना बिगुडो थन सांगो पाङ्गो सहित उमको केवल ठासे सेना जन्तुको गो विगत विक्रम सम्वत 2004 साल असार 3 गते विशाल गणतन्त्र भारतीय प्रधानमन्त्री श्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू ललितपुर शुभागमन जुगबो उपलक्ष्य श्री चन्द्रकान्त धेनु चरखा प्रचारक महागुठी पाखे मंगल बजार चरखा प्रदर्शन क्योमले न भिङ्गो बानागो प्रशंसनीय चरखा यन्त्र निगले अप सोंगै खनमर्या गन्तक अफसोचे विषय ख
थोय चर्खा यन्त्र विषयकया विशाल भारतीय सुप्रसिद्ध शान्तिवादी स्वर्गीय महात्मा गान्धी जो कैयन वर्ष तक न परतन्त्र जुयाचंगो 45 करोड जनतै स्वामी विशाल भारत स्वतन्त्र प्राप्त याना बिल गुमेश अमोघ साधन शान्ति महान प्रतीकात्मक रूपे चर्खै त अपने याग ठोस सभ्य संसार मोसियुग मखो उसपल महात्मा गान्धी प्राण समान जाव स्वरूप सिद्ध जुई टुङ्कल उकि वेकैको जीवन नापठो चर्खा अभिन्न टट्टो ठे जुयाचंगो खण्डो अघि चिस महात्मा गान्धीको चित्र प्रतिमा यानी स्मृति ग्रन्थ आदि ठासे उल्लेख नाटो खना वेकैको बागे बहुजन हित सुखय लागे स्थापना जुगले गुलिन संघ संस्था स्थापित हरिजन सेवा संघ सर्वोदय संस्था ग्राम सेवा संघ आदि महान प्रतीक स्वरूप सिद्ध जुगो खण्डो आशा दो अठिया विशाल गणतन्त्र भारत हो जनवादी महान चीन देश स्वपुठे जुयाचंग पुण्यभूमि नेपाल देश उपत्यका निर्माण जुयाचंग गुगो प्राचीन चर्खा यन्त्र अत्यन्त विशुद्ध आदर्श व सुलक्षण युक्तको प्रत्येक जुसा वास्तविक युग कुल अनुसार छिटो व छरिटो यानी वैज्ञानिक पूर्ण मोजुनिटैको महसुस यासे राष्ट्र नायक श्री 5 महेन्द्रको शासनकाल घरेलु उद्योग विभाग भागे सर्वप्रथम अभिनव निर्माण जुगो आधुनिकीकरण चर्खैट महेन्द्र चर्खटका नाम प्रसिद्ध जुल थो यो चाहिँ चोसु थनिया कोचल चोसु चाहिँ पुङक नेना दिगले छिप्मी सकिता यको सुबाटो